Kinong ilam jong kamamlu serdarship menta kasngi kila dawa nak sarkar jela bakam di satya ban IT no ya karkhana mamlu chera cement limited shaki company cement ki banabar ka jela handai kila kentu ya sarkar bakadai ban simti hi ban penya ikani karkhana penmi dobilan kabala rimba po ka jela megalia kumba julong nadu kisnam ki bamanchua. Habai kiran berkilap thai kubor wakting sorar jong kamamlu serdarship uba JS Raji ulong ba kani karkhana penmi dobilan kabala longru ka plangja jing ba nongsong snong jong ka thain sora kelas sange ikjip midulat nadu senam arajar arpo hadian ke jingwan leng shop jong ke jingpang klam COVID-19 ha ke jela borok kawai bat ke badang yep teng hadu menta shushu ulo ongru ba ke jingmamla ban kikli shu jong ke nika karkhana ke deiru na kadaw ke jingentai jong mentrang ba ke jelau konrat ke sangma ban thungi ke jingtoket ha ke bai dei ba ke jingpelut ke pisa ke balakot ke phoklur tengka na ke benta ban pen imbyang ya ke nika karkhana Plan hi kawat katai kabarin kayan be kai production mereka wan khang dewiong NGT na khang NGT ka sange ka plan bom don dewiong to rendra play hi pat ka NGT ya ban play dewiong ka plan jongi kami asyuk kata kabarin kata wet process tekan ka new process tu ketika dry process ru kalau kawan hak juga ko ka production ka jong ka kadang ai hadu ba dawan ke lockdown kelak sange no plan ke hadian tu ke pelai don take tangan no ji 50% je wanta ke budak data yang regam semula lawan punya isu ke cuy kan ko di nilai nak yang jong ini nilai kentu ya sarkari baganti bahkan wa peniaki ke baru kau dan kemudian baju berat ya kagum tu pemakaran dari kedai banti bantuannya kayak kata nambah karena bah hadiah habut bahkan ni faktori kami jasu begini begini jaga tindai ke sarkar kam kasih tahu hingga orang nyati kita ke iru sakawiru terhadap fund piskar pisar orang ila asiwun bah namanya ai pisar si ai pisaru nasibu kajing kuat kajung ini kalau kata badai ban penyai ya kan ida ke korman ndai aba ke korman kasus ngap bat haba ki nong trai kele kendu ya kan ka harendang la banong da kajing sange lentar jong kakam da kajing bam yo tulau bat la banong ya kan kele ka menta ki lapoi naka karai lapoi senan syakading nadu kalai terek hadian balawat kensan ya ka boarding hangtia te kinong trai ki jongi ki don hangtu ki don ru ki parasnong ki jongi ki pesa koloni kini ki akan duwe ka jing e tengi ngim laban pet ko dor basnong ya ka jing e ka jong ki ngilum ya ka dorbara ka strek jong uprai march bat ka jing e kran hadian ka jing sani jing e ter ka basani kalong katahi bamenta mla shu banong sarkar kam don daw shu ma boros kata ka yang hakanong rim bau mau mlu kran sai bau mau mlu ay ka no ka ya ka decision ka pasar bude visual stakeholder tenrai kata kam daite ngingi ong government ron kata ka adai ka stand ka jungi boros kata tenrai menta namar ki digi jingi ya ki mangi ya kedua kam dai ko mangi compromise tenrai nyong ya ka sarkar toh ngi menta ngi la pelat kapi penyak ya ka da ka fiong ba fila da government to da fiong da fila da kinu ki modru ya chapran tan ba kata bar momlu kamenon benta kata ka set up dan ya kata ka arrangement da ka be dai padu lu simmau nei penyai no penkut no ya kan ka hiran penkut no ya kan ka kordet ka ba kinong snong lani kinong song ka thain sora ki ya kan du khamtam kinong trei ki jong phi ki be emja na ka plan ka jong phi penyam no ya ki ajing kermen no ya ki penyai kan ka kam shakhmat sungtu bagalan kamis management bat kata kadai ka main concern jong ka dorbar snong momlu haba kala ya kan du ya chief minister ngila ai snon da gibrio ngiang ai snon da gibrio kiban kibalong lai duoi kibala song khat ki kam ki jam kibala de national figure ru ngiang ki la da phem tan brio sim de ki gibrio ki bangin ai tang bati ya kathika ya kathika kti ang thi bandap ya ki siapa saya ki siapa ban apa ngia kan du chief minister ngia kan du ka arpo atrek u Julai ning kong e house na majara pro ban ka baar ka bangia kan du mangi kare ka balongi local director nan kare ha ka Patrick u Oktober arjar arpo dengan bakla ban ngila kren sha ya kata ngiong wong syong bam dan bisa kemudian mangi yong ya kata ka pisa i shua ti shua balai
kawan long kumbakalong kumlimentar balai gini ki ti e kapas uang kata ka jingti ke jonga kam mentoi la ngak wa makana makan ti ru kam tan jimutoi nomor ba ngamla te bangan fun bangan penyak yang jaga ha kadang yale ka blame ki uang kan continue kum ta dengi yang kam dei begini blame no yang ti wa de ka jing sisa balai fila kon kata na du sarkar ka barem ru ndai tangan ka sarkar ulai pisamo ka sarkar ka barem ru ka lai pisa te balai kat ni ka project ka ba lambang tang prau sau keluar balai ka lut jing sispa sau keluar bat hadu mentah bagi penigi yang badan kam sa hispa kana ka keluar ban ben embyang ya kata ya saya kerja kata ka pisa komnu la mes manage ki ti ya kata wa ya kata ha ni ong la don ki skeleton ski closet ki ban tulun coba dan rai chief minister long unwilling ban ya kata namar ong ba kam bento kata ti makanaru ladang ngam dan te kapan bangan ay hang thia pan tulun ya ka te kata ngisi wa kata si kata pat na kata hak jingelang gab ngi kentu ba chief minister ka Patrick jong okto baru ngilakan da ka basah yung to penyai no namar ikum ba ka jingelan kampo yo no sonong yung to le ang film semua chua yang ni at least batay yang ni kay gipatnar ba pila adon lupa wong empat don Aduh minta kita gipatnar ki bandang ru at least tapi kwa kata joint venture one kan cengi pen yang success rate ke jong ki firms ki ba pidon ngin pet ya ka plan street ke jong ki ngin pet ya success rate ke jong ki ngin pet kumnu kila job kumnu kila success apa mi pe bila shoy kum kata ru kum don tengi shu ong yang ni bengin joint venture tengi na ya kan nong ha ngin ya kan nong te hadu minta ru kam sha tengi ong minta le am fi kat fi wan pelat no yang ni shua pelat no yang ni ya syahmat sim na wan ra no tambah perkut no akan dikahiran ke kodet ke baki nong trei jong pi ki akan tu bat ki baka thain bu akan tu la ra pidon kam yang ni hadian ni don hasenda hi sawan ni lah ban nang tu ada jingi keren ke jongi ke batu chief minister kumno ya ke ban penbhai ke plan bar chief minister ka arfu artarik Julai Julai yung stem baladem hak jingi kendo ke jongi delegation jongi batu ula yang nilai triki option ka option ka baningkong kalong ba ka sarkar kan ron hi ke plan kabar kalong ba either kan le dekat joint venture dan dekat PPP mode bar kabalai kalong ban khang kherdep na ka ban ai golden handshake no ikinok tri baro khai kita ki option ti adin bra terwai ki option sengi kalong bangi ngilara ya kani sya ka snong ngile syong committee bun sin ke executive committee jong ka snong bar adin ngile syong ke executive committee jong ka snong ngi nagal yang kador ba snong is ngau dei hi ba ka government ni kan ron ya ketika plan ku bakal ron ya kan do pasdang bar halo kata kanong rem ngilai bu appointment biang baru chief minister but haka board of directors meeting ka bangilong ru haka laitrik jong bulan September haka kastem ka baladem ngilai syong ka board meeting balawan ra yang i but haka tu ko puala syuan ra kan san yang i but nong ba nakal yang ka management kala thumu banlet no da ka joint venture ti haka tu ko puala nakal yang jonga ku bangirai nakal yang jong ka silong hi baro ko we bangim kwa ka joint venture ngi kwa ba government kan ron ya ka te alor kata kanong rem hi kalong bay ngiru ngiyang ngar mayang kata kanong rem te nomor bam simla ban rai to kupor ngal pan por na ka board of directors ban ailat yang asita yo bangan ra ni ko kubor sesnong ban perkhat yang ini kakam ban ngira syong ka meeting ka jongi ha po sesnong ka executive committee akan dru tarik September bad hadin kata ha ka kendai tarik ni kendo biang ya ka ni ka board of directors meeting ti hadir nang tan nang lalit biang syang turu nga pau be ka ikarai ka bangina gal yang ka double sinong yeng bakata kalong bangingi ko abi baka sarkar kan penya hi daladi ketika plan dan reina kal yang ka management ka to por kim simla ban priang kata ban nadu kata ka sengi kalong bai ba msim don syuk jingi kendo ban ngi hadir nang tang lali ban kendo hi daladi hi sa sisian part ka delegation chief minister ban nang kendo ya honorable chief minister ka to poru ni lapan pau ya kata hi ka ju Barhadian maglapan pawi kata kaju iga jing snow ka jong ina kalyang ka sinong ngi kumilan tiba na kalyang ka sarkar pan kan ay kanu kanu karay la ni jing pen snow syangi ka ipat na kalyang ka sarkar ka perkhat hakaray ka bangingiray na kalyang ka sinong den ray nadu kata ka singi kalong ban na kalyang sarkar kam sim khot ya kren issue yangi ban issue sa ha ko umdu